Ber? Kamu cek je buat kira kuning nak badan MS ayat wen tu mah biar aku senang semua masalah jadi hilang cari iya tak benda air benda dulu air semua masalah jadi hilang Gimana Pak? Telepon kayak jadi gimana lah? 2B aja kena tipu dan ngomel-ngomel. Orang dalam contoh dulu. Nah, dia. Nha, tidak cakap pembeli. Hai. Nah, kita ada pembeli, mana kuih. Ikut menu. Nah.